Yang ni mini JB in walnut black. Aisyah rasa macam tak pernah lagi buat video yang kali ni, sebab before ni kan Aisyah banyak jual colour brown black kan. Lepas tu baru keluar colour walnut black. So this one pakai coated canvas with Pinmon logo. Nampak tak? Dia pakai gold hardware dekat sini. Belah belakang dia ada back pocket tau, tapi tak muat masuk phone Pro Max kat belah belakang ni. Untuk trim pakai smooth leather. Dia punya crossbody strap dia adjustable, tapi tak boleh detach pakai smooth leather as well. Now bell akan letakkan gambar bila pakai sebagai crossbody. Jom kita tengok belah dalam bag ni. So this is the inside. Untuk belah dalam dia pakai fabric. Ada dua kat slot sini. Ada multifunction pocket. Okay, for this one kan, yang ni long wallet tak boleh, tapi medium wallet boleh. So ni contoh, Aisyah masukkan medium wallet. Lepas tu Aisyah masukkan phone Pro Max kat sini. And still ada lagi ruang kalau masukkan pasport, pasal kunci kereta and makeup sikit-sikit lah. Untuk harga, you guys boleh tengok dekat shopping bag di bawah dapat harga berapa. Yang paling penting, jangan lupa untuk kirim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Lepas tu, you guys tahu tak, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.